warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grazina dari kelas 7D, asal sekolah SMP Negeri 3 Cileunyi, Subrayar 5. Saya akan memenuhi tantangan Leksambedas bulan Maret tahun 2025, yaitu Tahfiz Quran Surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arada mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna siraja wa hajja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fis-suri fatahtuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama fakanat mirsada littagina ma'abba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha baradaw wala syaraba illa hamimau wa ghasaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsa'innahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa annaba wa qawaibba atraba wa kasang lihaqa la yasma'una fiha lagawa wala kizaba jazaa'an min rabbika atta'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma binahuma rahmani la ya'milkuna min kittaba Yawma yaqumu rahu wal malaikatu soffan la ya'taqallahunna illa man azina luhu rahmanu wa awla sawwaba zalikal yaumul haq faman sya'a taqaja ila rabbihi ma'abba na anzarnakum azaban